что я не знаю, где я, не знаю, с кем я, не знаю, о чем они говорят, не знаю, чего они хотят. Как зачем? Ты что, не знаешь, на что ты приехала? Я говорю, нет, я приехала в официантке. Тоже обслуживать, но не в официантке, а в проститутке. Pe urmă m-am întâlnit cu o doamnă. Contract de muncă pe 6 luni. $200 pe lună, $1200. Cumpărăm casă, să avem casa noastră. Бабо, има ли много хора, които са тръгнали по чужбина? Много. Целият свет е тръгнал по чужбина. Не знам къде е била там. И в Италия. В Италия беше. Ама къде, в кой град? Много съм се поинтересувал. This is about capitalism. You invented it. You brought it to the world. We are just being, the latest students of the system. We need the women, so we are being together with them. We are making good blowjob. How can I tell you? You start with a very sensitive matter for the police. Corruption. We are not angels. Keep down your camera. It's a little dangerous. Banii nu ajung nemijlocit pentru reabilitarea acestei victime. Asta e situația reală. The big discrepancy between poor countries and rich countries, the high-level corruption, access to justice. Unless we tackle these issues, we will not solve the situation. Это издевательство было. Вот и все. Și am tot așa. Mai bine că n-am sărit, mai bine muream decât să trăiesc așa cum trăiesc acum.